ngike ngenza ividiyo lapho khona ngivuma khona ukuthi uJesu ukhona. Asesengena uManazaretha engithuka, angazi ukuthi abengithukelani noma mhlawumbe abengithukela ukuthi ngivuma uJesu ekubeni nami ngiyiNazaretha. Kodwa ngisho engawa-understand-a phela ngoba iNazaretha ayikho into engingakuthukeli yona. Ngisho ungatshela ukuthi uvuke ekuseni waphuza amanzi lizokuthuka likuthukele leyo nto leyo. Angazi-ke noma uManazaretha ayazi le ndaba kaShembe mhlazana eyobona umlungu kwakuthiwa useyigcine iminyaka eyitshitshi. Wathi uma efika uShembe kulo mlungu ambuza ukuthi uhlaleleni, wathi waphendula lo mlungu wathi ulinde ukubuya kaJesu. Wasesethi uShembe uJesu kade abuya waze wabuyela emuva. Angazi noma uManazaretha ayazi leyo ndaba, kuwukuthi mina ngikwazi uyilandelanisa kahle, kodwa khona uManazaretha ayaziyo leyo ndaba leyo. Usethi uShembe yimi uJesu, bese yabuza-ke lo mlungu ukuthi uJesu kanjani ngomnyama ngoba uJesu umlungu. Wasesephendula uShembe wathi hhayi, mina ngiyumlungu kubelungu, ngumuntu omnyama kubantu abamnyama. Angazi noma mhlampe abantu bayi-understand-a leyo nkulumo ukuthi ayisho ukuthini. Lapha uShembe wayezivezela ukuthi umoya owawuJesu uyefana nalo moya wawuShembe, kuphela futhi ukuthi kusetshenziswe muphi umzimba ngaleso sikhathi leso. Kodwa nje uJesu noShembe basebenzela izwi elilodwa.